Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta stadiona v ljubljanskih Stožicah, kjer je pred nami druga tekma spomladanskega nadaljevanja sezone v prvi ligi Telemach, druga tekma 19. kroga. Vida, lahko prosim tvoj dres? Ja, Vidovšek se vrača. In krasno spet Dofo, ki je znan po tovrstnih posredovanjih, ogromno žog ukrade, Kojić v kazenskem prostoru, Kojić preigrava, Kojić pred gol in to je zadetek, ki ga je zabil Pedro Lucas. Pedro Lucas po podaji Kojića, 11. minuta, 1-0, protesti Mure, kajti Facana je obležal na tleh, še vedno leži na tleh. Muraši menijo, da mu je Dofo žogo oduzel s prekrškom. Dobro, imamo VAR, če je do prekrška res prišlo, potem se lahko zgodi, da tale gol na koncu ne bo priznan. Zdaj bosta prav gotovo Halilović in Novarlić dobro preverila, kaj točno se je zgodilo. Tale kader je nekoliko preveč oddaljen za to, da bi lahko sodili. Na vsak način pa potem krasna akcija Kojića, podaja na bližnjo vratnico, kjer je pridobil dovolj prostora, mislim, da ob flisu Pedro Lucas. Ne, ni bil flis ob njem, pač pa Jelić Balta, samo podstavil je svojo desno nogo Pedro Lucas in žogo zabil pod prečko v mrežo Nejca Dermastije. Gol se sicer med tem še vedno pregleduje, ampak zdaj je dokončno priznan. Pedro Lucas za vodstvo Olimpije, torej od 11. minute imajo zmaji prednost. Prvi gol Pedra Lucasa v tej sezoni, tole je tale dvoboj. Olimpija ima proti Muri 5 zaporednih prvenstvenih zmag, tole je Ofori, Pedro Lucas, še enkrat Pedro Lucas, najprej v blok, v drugo pa mimo vrat. Kasalo, to je priložnost in zgrešil je Ivan Jelić Balta. Nov predložek. Kasalo, obramba Vidovška, čudovita reakcija Matevža Vidovška, ki ohranja prednost Olimpije. Žan Flis žogo pošilja na desno stran proti Sani. Ljukovac strelja in spet brani, Vidovšek pa še ena priložnost, tule je nova in še en strel, tokrat v prečko, Ljukovac pa ponovno Kasalo in mimo gola. Kakšno obsedanje vrat Olimpije je bilo tole. Prišel do strela Korošec, ki je med nižjimi, toda odbita žoga do Jelića Balte. Sana, dvojna podaja z Ljukovcem, Sana pred gol, kot bo za Muro. Dobro je posredoval Ahmed Muhamedbegović. Kouter. Tole je zdaj priložnost za Muro. Hamza Ljukovac, če je bilo vse čisto, če ni šlo za ofsajd in spet brani Matevž Vidovšek, kakšne obrambe Vidovška. Še vedno Eichmajer, tu je zdaj predložek, priložnost, Edvin Krupić mimo gola. Upajmo, da tu ni bilo kaj hujšega s Pedrom Lucasom, edinim strelcem na današnji tekmi. Kulenović takoj po vstopu v igro zdaj na tleh. Še brez kartona na tej tekmi. Zdaj pa ga je vendarle prejel Agustin Dofo. Tole bomo videli še. Pa tole bi moral VAR preveriti za rdeči karton. To je nameren udarec brez žoge, klofuta klasična in tule mislim, da in ne more bil, žoga je bila v avtu, poglejte, potem pa je Dofo takole klofnil Kulenovića iz ljubega miru in Olimpija bo finiš tele tekme odigrala z igralcem manj. To je jasno kot beli dan.
Najprej rumeni karton za Dofa, ki bo zdaj seveda razveljavljen, sledi pa izključitev. Agustin Dofo. Takoj, ko smo videli v ponovljenem posnetku, kaj točno se je zgodilo, je bilo jasno, kakšen bo epilog. Kotr. Vidovšek lovi, Vidovšek je veliki junak obračuna 19. kroga v Ljubljanskih Stožicah. Predstava vredna več kot nič točk, koliko je na koncu na računu. Verjetno predvsem za to razočaranje. Več ste si zaslužili, kot ste dobili. Pa mislim, da ste potpuno u pravu. Mislim da nismo zaslužili poraz. Mislim da smo minimalno zaslužili bod. Ako ne i sva tri, ali eto, to je nogomet jednostavno. Još smo malo zeleni, još nam fali malo iskustva. Ok, igrači su nam, mlada smo ekipa, mlada smo momčad i to se na trenutke vidjelo, ali veseli nas eto ta igra krajem prvog polčasa i drugi polčas. Ja mislim da je to put koji Mura treba ići. Bio je to pravi ritam. Stisli smo gore Olimpiju i nismo im puno dali. Ja se evo iskreno ne sjećam, možda se sjećam jednog šuta Olimpije koji je bio opasan. Ovo sve ostalo su bile naše šanse gdje smo mi pritiskali Olimpiju skroz gore visoko i eto, mislim, možemo žaliti barem za bodom. Eto. Spet boste hitro v Stožicah, že med tednom tekma z Bravom. Če boste na nivoju, kot ste bili danes, verjetno točke ne bodo izostale. Pa ja se nadam, evo, ekipa se diže iz dana u dan, to su mladi dečki kojima treba znači potpora i evo zahvale navijačima koji su nas evo bodrili skroz do kraja i koji su nam dali eto neku riječ potpore i to bi trebala biti neka nit vodilja za dalje za buduće tekme i gdje bi trebali, ja mislim, uzimati bodove sigurno. Če bi štel umetniški vtis, bi danes zagotovo kaj odnesli iz Stožic, ampak že na začetku tekme sva se pogovarjala. Tu je boj za točke, včasih je ta boj zelo grd, včasih so tudi razpleti, bomo rekli, nepravični, ampak na koncu danes torej brez točk iz Stožic. Kako ste vi videli tekmo? Mislim, da moram povedati, mislim, da me zdaj že poznate, da nikoli ne govorim o sodnikih, ne spuščam se te debate, ker konec koncev nič ne prenašajo, ampak Mura še Stožice nikoli ni zmagala. Moram se vprašati, zakaj. Mislim, da je kaj podobnega se že večkrat zgodilo. Daleč od tega, da je tukaj klub kot Olimpija kriva, ampak to danes tudi gledal sem si sam posnetek, čisti prekršek. Ni samo čisti prekršek pri samem golu in seveda sam po teh srečanjih drugačen. Tudi te malenkostni prekrški. Se pravi, tu ne moreš razvitniti svoje igre. Je razlika. Zdaj potem normalno. Noben ne odgovarja. Jaz kot trener moram. Imam 4 zaporedne poraze. 4 zaporedne porazi. En se je začel v Primorju, kjer tudi vemo, kaj je bilo. Zdaj se je končal s tem. In na koncu, ja, noben ne odgovarja. Noben se pravi ne omenja, mi trenerji pa ja. Spet bo pisalo statistika, spet bo pisalo tako. Ampak okej, najbolj važno je, mi smo prišli sem zaradi nogometa, fantje so ga pokazali smo, da se ne bomo predali, da smo zelo visoko napadali Olimpijo, mislim, da že dolgo jo ni tako noben. In moram mi dati samo kapo dol za odnos, za samo delovno etiko danes na top nivoju. Zamera mogoče, ajde, imeli smo priložnosti, da se tu popravi, da zabijemo, da potrdimo ene stvari in na koncu gremo naprej. Ne vem, če ste že pogledali statistiko, res praktično v vseh prvinah, razen tisti najpomembnejši, je bila Mura danes boljša. Pogovarjamo se tudi nekako v nogometni javnosti. Ta učinkovitost je problem, je kakšen napadalec tudi že na vidiku. Zdi se, da je to tisto, kar Muri trenutno manjka. Vemo, Vizinger je odšel zaradi finančnih razlogov, zdaj pa bo treba očitno nekaj dodati.
Ja, res je, malo vidimo sami, ampak na pripravah ni izgledalo to slabo, smo zabijali gole. Treba je enostavno verjeti te fante. Jaz se zdaj ne obadam s temi stvarmi, kaj bo, če bo, ker konec koncev nič ne pomaga. Verjamem še enkrat te fante, gradili bomo na njih in upam, da se že v torek vse preobrne in bomo se tu lahko nasmejali in bili pozitivni. Je pa verjetno za trenerja kar težko, omenili ste 4 zaporedni porazi, pa ko boste danes analizirali tekmo in videli, kaj vse je šlo pravzaprav nogometno prav, ampak rezultat pa ne, za trenerja je to neka težka situacija, kako potem nekako nogometašem v prvi vrsti razložiti, dobri smo, dobro nam gre, če so torej nekako 4 zaporedni porazi. Čisto enostavno. Vem, da bom imel klice od izkušenih trenerov in bi jim bodo rekli, vztraja naprej, glavo gor, nogomet se igra naprej, normalno pa dela ni težko. Na koncu je rezultat tisti, ki odloča, rezultat je tisti, ki daje samozavest, ki dela tisto, kar je najbolj pomembno, odnos med trenerjem, trenerskim štabom in igralci. In dokler bo to enostransko zaupanje in da verjamemo en druge, je tisto ključno. Matevž, v prvi vrsti res dobrodošli nazaj. Mislim, da so vas najbolj pogrešali navijači Olimpije. Tudi danes smo videli, zakaj. Ostala je ničla zadaj v veliki meri po vaši zaslugi in 3 točke na račun. Ja, hvala. Kaj ne rečem, lepo je biti nazaj, lepo je spet začeti z dobro, kako bi rekel, z dobro igro, ekipno igro, pa z 0 seveda. To nam veliko pomeni, pa tudi ta zmaga. Mislim, da se je videl na igrišču, da nam res veliko pomeni, da smo trdo delali, no, tako da smo veseli. Treba je nekako z vidika Olimpije seveda zbirati točke. V prvem delu jih je bilo premalo, to ste tudi sami ne nazadnje poudarili. Zdaj 3 točke, začetek drugega dela, verjetno marsikaj bo lažje, ker v igri se še vendarle vidi, da nekako tudi, kot da imajo igralci breme tega zaostanka na sebi, zdaj bo verjetno malce lažje. Pa ja, mislim, mi moramo zdaj tekmo po tekmu nabirati točke, vemo, da nismo v idealnem položaju, tako da probamo iti res tekmo po tekmo, nabirati točke, da pridemo čim više, pa tudi pokal, kot smo že rekli, fokus na pokal, pa da pridemo čim više po stopničkah gor. Kako je bilo znova stati med vratnicama, zdravi, uspešni, tudi kakovostni danes, kot sem že dejal, veliko. Zahvale verjetno tudi navijačev je lahko za tele 3 točke na vaš račun. Ja, lepo je, no. Lepo, vesel sem, tako sem že rekel, ampak spet ekipno delo, jaz brez igralcev tudi ne morem nič, no, tako da oni dajo meni, jaz njim, vsem navijačem, klubu, vsem probam dati čim več, koliko lahko, tako da sem vesel, da je prva tekma šla tako. 3 points in the back, return to the league with the win, which is of course in current situation of Olympia really important. How did you see today's match? Well, I see that first 25-30 minutes we were good. You could see also that all the stuff that we've been working and trying to improve, it works a lot. But well, you know, we need to try to keep this during the game a little bit longer. But for sure, it's better to improve stuff and things after a winning game. What happened at the, let's say, end of the first half? Because it seems to shift a little bit. Olympia was good in the beginning of the match, then Mura started to be more concrete, had a lot of chances, especially at the beginning of the second half. What happened? Why this twist? Well, I think that we were tired, to be fair with you. It's about the rhythm. You know, the game was under control. After that 25-30 minutes, we start losing silly balls. We invite pressure in most of them. And then when we became in a transition game, we suffer a lot. This is what I saw when I arrived here. And this is what I'm trying to change. You know, sometimes we need to take better decisions that they are going to help us not to suffer that much. But as I said always, you know, little details, they invite pressure, and then the opponent obviously, you know, they come, they press really hard, and it's difficult to go through. But anyway, you know, even after these 30 minutes, we have some chances to score the second goal. I remember one from Mistrowski, for example. Well, obviously they had their chances, but in the end, I'm positive we will improve in these details, and we are going to be better and better. Matevž Vidošek is back. I know you
didn't have the privilege, let's say, to lead him here because he was injured. How important are his saves? Of course, a lot of fans of Olympia know already how much points did he, let's say, win for the team, and today another great performance. Well, as I said yesterday in my press conference, he is back. He is back with all his energy, with the potential that he has, that we know. I didn't see him, but everybody told me before, and also before he came back, I used to talk to him a lot, and you could see the energy that he has. Obviously, I don't need to tell you about the potential. He is going to give us a lot of points as today. You know, he saved us at some point, and that's why we have the best keeper in the league.